Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastaritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Naibag bigat yung aming sa kapada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center. Iti Nemers Studio. Masarakan iti Barangay 31, Talingaan na Sitio Lubot West, Lawag City, Ilos Norte, Philippines. At tumanang nasumang bahay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito di pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumamkabalaw din yung bag bikat, yung bag aldaw, yung bag po. Yan, hintayin rog yan, ti surat. Sagaw tayo nga ti surat, ti pagkasalitaan, ti pagkayam ito yung Mildred, iti panang surat, ni El Amor Verdadero. Dear Manong Nemi. Ti relasyon dagiti akasawa kad adalata umapay apan lubok. Masubok ti kinamatalagda iti maysa ken maysa gapu kadagiti saan nga namnamaen apasamak. Kano da duma Manong Nemi ket masubok pa iti relasyon da gapu iti di agkatunusan a manugang ken katugangan. Ken da duma pay nga problema adumteng. Manong Nemi adtuya kita ngumaymet mangiburay ti kapadasan mi nga agasawa ngem sakbay deta umana man pa nga kablawan kayo iti nagasat nga orasyo dita Nemer Studio agraman ti sibuok kay la pamilyam. Kasama ta nakablawak dagiti amin nga agbubuya supporters, viewers, likers kan sponsors dayto nga programa. Ken dayto nga studio. Nembag nga oras tay amin asa nga pada. Kastaman nga rod Manong Nemi nga rugyak ti amin. Kalkal Pasko nga nagluto iti pangrabiimi mechado. Iti ko na kanyak ti balo akatugangat a babay. Hindi na ito linutom si Camildred ha? Mechado nanang. Amok namin nga paborito ni Renz ti mechado. Iso nga nag-research sak no kasunod lutuan ti mechado. Ay, saan nakastoy tagluto ti mechado? Nakatado ti diguna. Iso agtatapaw ti kinala ni ti manteka. Sakit ne, nakulbet pa lang ti karne. Saan nakastoy ti luto akayat ni Renz nga anak ko? Ha? Susaboy, hay, nasaysayat laeng no saan ka makibibiyang ti kusina, Mildred. Saan ka nga nalaing ngagluto? Ken may saan nga mangmangan ti anak ko? No saan nga siyak ti mangluto? Laglagipem. Pasensya kailangan nanang. Kahit ko lang amin nga pagserbihan ti asawak. Ken panagkunak ket naimas mo dayto linutok nanang naimas mo. Saan nga naimas kunak met? Manong Nemi ti mechado alinutok ket damo launay alinutok para ti asawak. Ngem inuyaw laeng ti managdilaw nga katuganga.
Kakaskasar mi pailaeng kinis Renz, kadagiti agon daway manong nemi, kat nakipagnaed kami, iti poder ni nanang na, tawang pa'y umdas nga gastusin mi amakilasin. Dimteng ti oras, ngay datatengan ti asawak manipo di bisina pag-uburan na. Kat siyempre, indasar ko na tilinuto ka metsyado. Indasar met katugang tilinuto na ka metsyado metlaeng. Metsyado ken metsyado. Nagsasango kami nga talungan nangan, manong nemikat ko naman ti katugangak. Indon maminsan, Mildred. Palok na nga naembag ti karne. Tapno saan nga nakulbet. Wano saan kat baybay ang nga saklatan ti aggamulo dito kusina. Tapno di masaysayang ti karne. Kanda kiti rekado. Manong nemi nagdumong aklatan, mabain tirik na. Ni Ren si Simong Batket kunana. Naimas mat dito linuto ni Mildred ananang. Kinapudno na. Magustok ta adulaki diti kanek. Mildred, agkama nagtikakit mo nga nagluto ha. Nalaing kanot kaya nagluto. At adamanin nga mainlabak ken ka. Mga nukong ko namlayan kanyak data. Ay saan? Dialogue ni Castellano. Dialogue ni Mildred. Sige, sorry. Take 2. Ang mga mitukong ko namlayan kanyak data, Renz. Pwede magbagak, Mildred. Dahil ito'y lutom nga metsyado ti kaimasan pa ila nga naramanak nga si Den. Manong na yung nagmisuot ti katugangak ket dinardaras nan tinaglepas nga nangan. Kalpasan natin makderen ket napaanan nagpariir iti ruwar. Nagkinita kami ti asawa ket kinuna kanya Mildred. Pudno nga na yung imas to'y linuto ng minanang. Saan mo na tapabansin na nanang? Noon naman ti bagbaga na ka. Ha? Saan kami nga naruam ti sabali nga mga asikaso kanya. Iso ang kasta ti tsura na ita. Nga mamok, nga dumteng tumitlayan ti panawen. Nga maawat nan nga adaan akong ti asawa. Nga mga asikaso kanya. Amom Renz, nasaset siguro no, makilasing tan. Adudig ti kahit kong karami din. Nga maiserbikin ka. Nga awan ti mang dildilaw kanya. At datalayang dito Diyak maaramid na kita. Takang kanahin nakbat nga pala, pilawan ni nanang mo. Awan pa din na naaramid na gusto. Pasensya ka na kuman ka ni nanang, ha, Mildred? Bayam, makaornong tanton, makilasin tan iti pagnaedan. Aramid din pelang ti agan anos ka na makibagay ka ni nanang, bayat nga agot ornong ta, wen? Manong nemi inananusak nga rod tinakibagay iti managdilaw akatugangak. Inananusak dagiti makainsulto nga ibagbagana ng runa no aglutuak iti taraon. Ngayon bayat ti panagaanus ko na agpalpalalumet manong nemi ikarkaro na. Mildred! Ay, abay nanang. Abay nga ipapilit mo pa ilang tibagim ngagluto iti taraon. Ha? Kapo ka dito, imbaga ti anak ko nga naimas ti lotom, kat ti among matan, ti bagbagim, kat nalain nga kusinera. Kung kita man dito linutom nga karne, kita man. Sa anak asto, ti rumbeng nga iwan na. Kita ti inlaok mo nga natin. Nadurduren. Ginalain kan tumad ngamin, loko. Natamnay mat nga rin ti templam. Saan na ka di kayo susuro na giti naganak kang kano kasunod agloto, ha? Manong nemi, nasaktan man tiriknak, kimjaklatan, nagtagtagari. Ngayon tirikat na saan matin ngagsardeng takas lamat latan radyo, tingiwat na, tikatugangak, manong na, tanaw-taw matlatan nga, tanaw-taw. So marikalayan nga ti silidyo, tagpupukan sa jay. Bayang nga saklatan tagluto awan ramraman talutom. Dinardaras kong tinapan nagpupukin sila may iti asawa kat nagsangsangit takmanong. Oo na imutin nagrigat ti may kamkamang. Budno ka di nga awan agkasurutan agkatugangan. Manong nemi, iti sumangbat ti asawa insang sangit ko rin. Diakon may turan pati may turan akabalay ni nanang mo.
Awan ti karbengan na nga manghilupit-lupit iti kinatao nagkaharo. Mildred, aman, saan kun nga maanusan? Imbaga mga ganano sakam talaga. Ikarkaro na. Kasano ko maaramid ko ti obligasyon ko kas asawa babae ken ka no tunggal tignay ko ket dilawen ti inam. Araramid mo ti amin na pamayan. Ama kay bagay ken kuana. Para ken kuana ket bidot amin nga tignay ko. Alawan, Mildred. Bayam da makisira ta nga roden, iti kaabitan nga panawan. Tsak mat maaklon nga sa tiraramiden ken kaninanang. Ket gabata basit mat pailang ti ornong ta. Agkasara ta pailahin. Ang peso rens, agkasara ta. Wan. Tapno awanan ti mangmangik mo pa nga sao-sao ni nanang. Ngam, mabati na ko ni nanang mo nga may mesa dito eh. Di, mangayab ti kadkaduan na nga babaunan. Total, dakil man ti pensyon na nga mauawat na. Na, dakil man ti pensyon na mauawat na, apang sweldo na iti alaan na nga katulong na. Nagyawanak no kasta rens. Ta, oremet na siya teraramidag dito eh. Adalat ta pakapilawak kininanang mo. Manong nemi na pasamak nga rod ti pa nagkaserami iti asawak iti asidek mismo ti maysa nga universidad. Saan man iso tay nalawa tamay salay nga tisilad na. Kusina ken banyo. Ngem nalawa ti paraangan na adum na iti kalsada. Iso ako nak iti asawak. Rens, panagkunak et mayat no pumatakder tat karinderya dito eh. Ado ti matataon dito eh. Ken may sa adayo ti karinderya kakompetensya ta no kas pagarigan. Kaya mga talaga tagluto. Uwin, mayat sangag peso Dito nga singasing mo, Mildred. Mayat nga talaga, Renz. Tapno, orekas kasano kat makatulong akmet ken ka para tinal daw ng gastusin. Mayat ka? Sige, okay. Manong nemi pimatagder ka mga rodit karinderya kat maragragsakan ta naganar. Taado na kiti customer nga umay mangan. Ngem ti Jack ni namnama. Iti nasapa pala nga bigat imay si marungkar ti katuganga kat nakita na ti karinderya. Medyo katawa na manong. Talaga nga natunod ka naturod mat ipakinakim mo ng mga ipatakder ti karinder. Ay, Mildred. Ay, apo. Nanang, saan lang harodan nga naimas ti loto ang karinderya ka pailaeng? Ay, apo, agkatawak man. Kinuna naman ng name ikit linuktanan dagiti kaserula nga dagiti nakakaserula nga puta. Niya, talagang indrabi bulat na tinagluto di mechado Mechado nga naluyak. Naluyak. Nagtatapaw ti lanit na. Natanggen ti karne na. Nanang, imay kay kadi? Tapno insulton tak? Sigurado nga hilawan. Kan mabangbang lasan laing dagitoy. Manong nemi jaklatan sinungsungbatan ti katuganga ket pagamonta da talo nga imay customer. Taluman nga inapoy kan talo nga order kada ito'y mechado. Kinuna ti may sa kadagiti talo manong. Alagat nakanganga ti katugangak. Alamat, tururay na siguro agad dilawan dagiti customer ti lotok. Alangat at mapasamak. Ken talunto pa nga sabaw. Kinunapay nga pakamakam di maysa. Nagmulagat iti dakkel ti katugangag ket impapauray na noan niya ti makuna dagiti customer iti loto. Ket iti tarugyanan dagiti customer ti mangan. Wow! Gusto ti ko na, bro. Dito iti umayan ti panganan. Naimas ka talaga. Naimas ti templado ti machado. Eksperto lagi diti nagluto. Siguro ket da kayo tinagluto di tayo nana. Kinita, ti may sa customer ni nanang. Uwan manong naming. Ngayon nagmisuot lang di katuganga.
nagsaumanin ti may sa kadakwada kit kunan. Naimos ka talaga ti panakaluto na ito nga Machado. So nagsubli ta kayo tumanan, nagsubli kam tumanan. Kat ayabam mi dagiti kaubraan mi nga umay mangan ditoy. Manong name napalalo ti suron ti katugang ko na. Nagwagteng kit bulon ng timadayo. Be, kunak ba't nga impakamaka. Managragsakan nakmayat bayat nga bumay bayag kat umat-ado di kiti customer nga umay mangan manong name. Aging ka nga nangayama ko ni Taldo nga katulungak iti karinderya ket ti dadi nga basit nga karinderya napaduroas ko ket nagdakkel ti may tultulong na itulong na kada kiti kada kami nga gasawa ko nakuma. Dahito nga karinderya nagdakkel ti na itulong na kada kami nga gasawa. Tading nga ta di ka katapatyen manong nemi nga nakaurnong iting gatang mitilute. Wow. Nga iti agangay, pinatakderan min ti bukod mi nga balay detang ang ginatang mi nga lute. Iso akong kuna kanyak ti asawak. Bendisyon ka data, ti karinderya, sweetheart. Kaya, bendisyon na po Diyos ka data. Wan nga rod lakay. Lakay ko na, hanak mat pa lakay. Si Kawit, benak ta. Wan nga rod rens, kunak ko nga. Nandiyak yung pagkaro pa kasi kaduras ti pagbanagan na. Nakagatang tatulute, ka nakaipataktiran ti balay, gabuti dahito karinderya. Dahito ti kunan ni nanang mo nga, hanga na emas ti Machado, isumit ti specialty nga arakan di customer. Ket ti sweldom, may dulin ta iti bangko. Isong awanin sa punan tapay ti kasto nga biyag, Renz. Mildred? Abay. Kapag nga bigla ka nagdiday. Ada ka di dagas timbagak? Anak ka timbagam. Timbagak, dito sweldo, maidulin tayo ti bangko. Dati baga maganan siya ti karinderya, at tapay mo ornong, iso pati, pagkapon ka nagiti kastusan kaya. Ada ka di, maditi dagas, ada ka di dagas na timbagak? Umad ka di, Mildred. Imiso na lang ta, nagraksak na kumapin, no? Maadan ti anak. Anak. Kahit kumat ka din, nagsikog, ararami din naman, di ba? Manong na may dito ng baga ti asawag na ipabigbig kanya ti pagkurkurangan kang kuwana. Nagsipod ta. Jack maipayan di anak. Ado manong nemi di kiti pinadas min nga pamuspusan tapnulaeng maddaan kami iti anak. Walang prosyudowing ito awang paripirip na. Ngem, nakaladlading itak taore kasano ti ayat mi nga ganakak napaidam ni gasak. Kadyak namnamaan manong nemi nga ti kinalupes ko a babae ti mangitunda iti nakaro nga rinibuk iti biyag mi nga gasawa. Nalipatak ni imbaga ti ununa na manong nemi ti surat ko. Iso ako na mga awan ti foreshadowing na, awan ti paripirip na. Nga, ano diferensya? Iso nga nakiasawa kinirens ngayon, amo na nga saan kami nga madantian. Tabayat, tinaglabas pa yung dagiti tawen na puutak laengen manong naming agsubsubang kami niti asawa kiti kastoy nga panagsubang mi. Kastoy manong naming ti dialog mi. Wen. Anya to kunam, friends? Ano to kunam, kunak? Kahit mo kati palang ulitak. Anya to kunam, nasigugam ni Aida nga kubisinaam? Kasta nga agpeso Mildred. Ni Aida ako pisinak. Nasikugak. Ngayon di ka mandaragan. Tatilaing sikug na, di ka sa pulak kang guana. Kayat ko timandaan di anak, iso pakawan anak. Naaramit ko antikas siya. Anya? Anya mong ka di nga nagsakit para kanyak, dahil ang ngayon naramid mo, Renz? Amok data Mildred. Ni Aida nga ako pisinak. Nasikugak. Ngayon di ka mandaragan. Tatilaing sikug na, di ka sa pulak kang guana. Kayat ko timandaan di anak, iso pakawan anak. Naaramit ko antikas siya. Anya? Anya mong ka di nga nagsakit para kanyak, dahil ang ngayon naramid mo, Renz? Amok data Mildred.
Ngayon isulayangan ti amok na solusyon, tapno maadaan ti anak. Kaya pagpakaasik kang kangag na dito balay ni Aida, aging gamay pas ngayon na ti anak ko niya. Pagkabalayan na kami nga dua, iyig mo pa dito ni Aida. Masailan ngamin, masailan kan wano sensitibo ngamin, ti panagsikog na. Kahit ko mabantayan, tapno, awan ti dakas nga mapasama kiti anak ko. Among ka ti bagbagam, Renz. Among ka ti bagbagam. Api ka dito balay nga agnet, ti kabit mo. Talaga ka din nga awanin ti respetong kanyak. No saan na kung nga bilbil ang kakastao kay nasawa. Nasaysayat langin no pumanaw akong ditoy. Ana? Nasaysayat no pumanaw akong ditoy. Saan ka pumanaw, Mildred? Awan ti gandat ko nagtultuloy nga dito ni Aida. Tilang kalkalak kagumak kat ti anak ko nga sigug na. Saan ka din nga kayat mo? Kahit mo met nga madaan ta ti anak? Dahito ti solusyon ti amin, Mildred. Uwain po nga kayat ko ti madaan ti anak ngam saan nga iti kastoy nga pamayan. Renz, kanapay pa nga ni Aida nga kopisina am tin sinukugam. Mabalin tamad nga padasan na kiti sa bali nga pamuspusan na. Api nga raramid ang kanyak ti kastoy, Renz. Saan at nagmasulag kang ka? Pamuspusan nga niya. Ano ti bagbaga mo sa bali ang pamuspusan? Manon nga tawon nga pinadas ta ti amin ngam awam metlata. Iso nga nasaysayato kastoy nga. Nasaysayatan ti kastoy ngam ti umampunta ti jakbet kadardara. Madudug to'y pusok. No pag naidam dito'y balay. No pag ganam dito'y balay dahil dyan nga Aida Renz. Agasan. Anda kan to nga agsibsibog. Anda to nga. Mangmangeg matitila nga makangeg ka na kiti arag-eg. Asog yun. Oo na maten. Mildred, manulaing mat nga bulan, ti panagnaed na ditoy. Iso kayat kong agnaed ng Aida ditoy. Tamasalan nga ron, ti panagsikog na. Nung may pas ngayon, ti anak ko. Pumanaw tumatang nga dagos. Renz, please. Saan mo nga aramidan dito? Aramidak, Mildred. Tano, maipayan na ko maitanak. Awan ko man tikas ito nga pasama. Manong name Jack, nakasumbat, na ipabigbiglaeng ti panagkurkurang ko wano pagkurkurangan kiti asawak. Ket orin no Jack kumay mairusok ti makikabalay, ang makikabalay kada kami ti nasikugan ti asawak. Naibturak nga awan ti naramidak manong. Manong nemi, tagtagi urayek ide nga umay sumarungkar ti katugangak nga nadillaw. Ta, paneknekak ko na, mapaneknekak ko man, dilawin na ti aramid ti anak na unusan. May samit nga babae ti katugangak. Saan nanto nga tanga isaad ti bagik, ti bagina iti bagik, ti kasasaad ko. Dinanto nga ta, marik na, ti kaskanyak, manong nemi nga asawa nga ti asawa na isang pet na ti kabit na si kugan na ngagkakabalay kami nga talo. Imjak na oray ita ko mga magibiyang di katugangak ket makisina ako man iti asawa kem jak met maaramid manong gabuti na labas na panagayat ko kini Renz. Insang pet nga rod ti asawak ni Aida iti pagtaingan mi ket iniinot mo ten na napukaw ti reggat ni Renz nga makinaig kaniya. Lalabit, gabutan mo na nga jak tumatlang nagsikog. Inutilak nga ron, lupes. Kasla maduyok ti pusok no kasta nga agsalupang kami kini Aida iti mismo nga pagtaingan. Amok manong nemi nga dakkel ti panaggusto ni Aida ti asawak. Ta ibagbaga idin ni Renz, ano manen sulsulisugan ni Aida isun. Ket kabutaan mo ni Aida nga sangko maipayan ti anak, ti asawak, ket amuna at regagay unay ni Renz ti mandaan ti anak.
ginundawayan ti danga nga babae dayta nga pagkapuyat. Amok manong nemi. Ngano addan ton anak da ket usaren nanton dayta akas alas nga panglaban na kanya. Isu nga tinaminsan man ng gundawa nga dinamag kulaing iti asawa. Renz. Anak to ba? Kasanun, no bayat nga bumaybayag, dahil nga ayda dito balay. Kano adan to anak yo. Ang mga nung sursurum to nga ayaten, kat lipatin naktumatan. Mildred, kunak man kang kaedin, at ilaing anak ko kenkuhan at kasapula. Ada yung agayatak kenkuhan at si kalain ti ayate. Si katibabay nga kayat ko nga kadena itong palbiyan. Sabi ko, ma. Katuan, sabi ko, ma. Sabi ko, tagpapeso na tayo magbagam. Nasanggat to ng balbaliw, Renz. Agtalag ka kadi. Agtalag ka kadi kanyak. Agtalag ka kanyak, Mildred. Huwag gayam. Kabota sensitive uno, maselan ti pa nagsikog ni Aida. Masapul nga mga iwan kayong kuhana. Ha? Mga iwan kini Aida? Masapul nga... Anyat ka mo sa Renz. Siyak ti mga iwan kini Aida nga ron. Nanana? Masapul nga da mga iwan kayong kuhana. Kahit mo sa Renz, siyak ti mga iwan kayong kuhana? Saan nga sika? Saan ko ba nga sika? Mangtanda di private nurse nga mga sikaso kayong kuhana. Masapul nga maiwanan nga ng bag. Tapno, nasalon at lata. Ti maladaga nga dati tiyan na. No mga lakamat lang din nurse. Sa mga rodon nga, pag naedan dahi nga ayda dito balay. Ikamat at respeto na ito nga pagtaingan, Renz. Narigat lang nga rodon para kanyak. Pumutot ko rin sa bali nga babae, kalpasan na. Pag naedan pa dito eh. Dito nga balay, ti kayat ni Aida nga pag naedan bayat ka masikog. Kat masapol nga surutik dahi nga kayat na. Tano saan? Ang mga nod dapat dakas nga ramidan na iti bagina. Kat may ramraman ti putot ko. So mawatan na kumamit, Mildred. Renz, iti kaundahin nga panawan nagdandan nata. Sikat ikang ganahin nga awatek. Iti dahito lahing tikid dawakin ka. Kat dahito lahing tikid dawakin ka. Saan mo kung mga pagnaedan dahito nga ay dito'y balay, please. Gusto nun, Mildred. Awanan ti orumping pa pagsalita at nagsipot na nakaikiday nga kon. Dito yung agned ng Aida agenggang agpasingay, period. Manong name talaga nga saanen nga nabalusing-sing ti pangedeng ti asawak. Ket tinapuskol, ti panagrup-rupo na nga danga nga babae, ti masansan amang sursurun kanya. Uwen, tanong kasta nga agwayas kami iti adwa iti pagtaingan. Uwen, kung kunana kanyak manong, nakakaasi ka pa met, Mildred. Naka-ay ka babae. May irusok mo man, ngagbad-badag ka. May irusok mo man, nga ibad-badag na ka ti asawam, iti sangon-sango. Aguli magkamanay da. Diyak ka dadenggan, ti banarbar tatimek mo. Abay, katawa ka. Kahit mo ti storyakin ka. No kasano nga, inaramid mi ka ni Renz, ti baby, nga diti tiyan ko. Kaya't mo? Sarampiteng, garampigat. Istoryakin ka kahit mo? Among ka din nga bayat nga rumuruman sa anak ni Renz ko. Kat tinagan ko, tiyas-asog na ako na, no? Oh, ay da. Naglaing ka. Nakuloloing ka nga. Nalalaing ka nga amang yung dedya nga Mildred. Oh. Tala ka man, garampigat! Sabi nga di mo ngamin maaklon nga saan na kan nga ayayatin ni Renza, Mildred. Saan ka kayat nga tutupan? Anya? Saan ka kakayat nga tutupan? Kapag dadagsan ka. Iso nga gulimek ka.
karkaritan ka. Agpugtot ka. Sige. Dumngeg ka tibagak. Ha? Ana, dumngeg ka. Dumngeg ka tibagak, Mildred. Denggem. Kat no siyak ti patyam. Intun may pasngay kun ti anak mi kini Renz. Awan tun ti sir-sirbim. Ibalag na kanto nakasla basura ni Renz. Manong naimi. Nagburik ti darak. Naghimas ka din nga tapisin. Parparin ti rupa na ito nga babae. Namuna to ulit-ulitan na. Into may pas nga kundi anak mi kini Renz. Awan tun ti sir-sirbim. Maibon lang kanto nakasla basura. O, paunay ka din manong naimi naghimas ko man nga pungut-pungutin ti karampang nga babae. Jack may ladawan ti sakit sa Emro Road ken luksaw nga marikrik na. Taagasan met manong naimi. Iti pa'y bukod mi nga balay nga ilupit-lupit dak ti awan ang bain nga babae. Naipalubos ko la kuma siguro nga agbagtitak iti kastoy nga mapaspasamag ket mapanakas tamanong. Ngayon paglagid din, tanatalyaw ko ting hato. Natangad ko lang. Imbaglagid din, tanatangad ko ting hato. Ket intaklin ko ni ti Diyos, dagita nga paspasarek. Ngem managdeg laeng, nga rumikrukot, dagiti pasamak, bayat nga glabas ti aldaw manong. Dahil may sa nga aldaw, agpukpukaw na Aida, iti silad na kasla marigrikatan. Mildred! Mildred! Umay ka man tulungan na, please! Mildred! Naira na idi nga awan ti nurse nga mga asikaso kan kuha na iti dahi tangal daw. Madamak mit idi manunay ag istimar iti kusina. Mildred! Arayaten na! Please! Mildred! Kinuna na laeng manunay iso nga nagdardara sa kung nga napan iti silid na nadanunak nga nakaidda iti kama. Wapay, anat masapul mo? Anat masapul mo, kunak? Pasikal ti buksit ko. Iso, iyala nakmambit iti danom nga inumak. Manong na imidyak la kumakayat tagtungpal iti bagbagana. Tapagbali na nagbatan nga bawaunan. Ngam gabuta makita nga grupo pangat nga magtaptapay ti buksit na iso nga nagtulnong ka. Iniyawat ko ti sa nga baso nga danom dandarik la kumatupraan ang baamong ko na. Pagkamanak, Mildred. Ngayon tiyakon sinungsungbatan manong naimi. Tinalikod akon. Nagsubli akon ti kusina. Ngayon ti di unay mabayag, nagkikismet manel nagpapaarayat. Abo! Apo! Nagsakit! Arayatan lang, Mildred! Arayatan lang! Lukluk ko nagsamot yung tidang nga babae. Nakunak tinakam ko manong name. Dahil tadi ka po na no, apay nga nagpakutibangak. Nagtali na yung daklang yung kusina. Yung nagpukaw man eh, Mildred! Arayatan lang ko na! Di ka umay, ipulong ka kay ni Renz, oray mag-inam! Tilokot to yung nagipang tapay. Napanagarotihan naman nung naimikit na danunak, nagtirtiritir, gabuti sakit ti tiyan na. Natarantakmet. Iso nga dagos nga timawag iti ambulansya tap numayag iti ospital. May itaray iti ospital. Tidi unay mabayag at damaten nga imay di mano ni Renz iti ospital. Uwen manon men. Ket ko na ti doktor ang nagistayan na alisan ni Aida. Dilamag ti doktor. Noan niya timpapaunag na kataraon. Simungbat ni Aida. Mati, kidginan ko ang maiparit, doktor. Ngayon, nangrugiya, nagsakit, iti buksit ko. Nagsakit, iti buksit ko, iti anya. Iti ininom ko nga danom nga inted ni Mildred. Manong naimi, siya akong tituduan ni Aida, nakimbasol, pa nagsakit, iti buksit na. Intuloy lang ti doktor, manong naimi, iti nag-examen,
ket di ta nasukalan ng agas nga nailawok tinom ni Aida. Agas? Parang nemi. Makaparagreg ka no, iti sikog dita nga agas nga nailaok iti danom. Tinalyaw nak ti asawak ket makaipasen. Nakatadtadem ti kusilap na kanyak manong nemi. Mildred, pagpudno ka. Si kakaditi na kay gapuan, ti gusto ka na pasama ka. Awan ti amo kini ita, Renz. Danom lang ti inyawat ko kini Aida. Awan ti lalaw ko. Sao ka ti pudno! Magsao ka ti pudpud na, Mildred. Pudno ti magbagak. Diyak maaramid ti mapabasulyo kanyak. Ure ka sano ti gurak iti kabit mo. Diyak maaramid na ita. Nangrulit ti maladagang anda ti buksit na. Manong nemi nagsaumantin ni Aida kit kunan. Ulbod! Ulbod ta asawam, Renz. Awan ti sabaling ang mga ramid kanya kiti kastoy no saan laing iso. Sige ti ulbod, Aida. Amo ti Diyos luan niya tek peso. Renz, saan mo nga patpatyan ti asawam? Gaputan na peklan ng ulbod data. Kaya na mong kadi, nga inapanak itay bigat. Iso nga adarason nga iso ti, akit arabit iti panakargreg, ti sugong kukuma, iti anak ta. Manong naming kalintagaglaang ti bagik, diyak maaramit ti papabasulyo, siyak ti patsyem Renz. Adon nga taon nga gdenden natang awon ore may sa kanyulbot ko ken nga amom data. Saan mo nga papatyan ti asama, Renz? Saan na ngamin kakayat kag biyak ti baratagay ti buksit ko? Saan na nga maklon nga danton anak mo kanya? Ulbud ka nga babae. Kabit ka lang arudan, ulbud ka pa. Pinangtanak ti asawa, Renz. Karamitan na amin nga pamuspusan tapno. Saan nga biyak dalang ta? Nakita, at nabasit nga motelya nga, impisog na iti bagna. Siguro, dayayan ti agas kayo laok na tinumin ko, ininom ko. Manong nemi rinabsot ti asawak ti shoulder bag ko kat inukag na daytoy kat nasdawak laeng nga idinruwar na manipur ti bag ti nakabotelya nga agas. Nakita ti doktor ti agas kat kunana. Pagparagreg ti sikog daytoy. Imbaglaengan ta saan una nga ado tinainom mo, Aida. Tano saan? Namin pinsal na ko mga naragreg ti sikog mo. Manong nemi. Amok nga awanan ti laban ko kaday tagundaway. Dagiti imbaga ni Aida nga, ken ti agas nga nakita ti asawag ti bag ko ket umdasen nga ebidensya. Manong nemi amok idin nga planted ti amin. Planted ti amin. Iso nga diyakon na inroy perpait kalintigak amok nga ni Aida itante adada nga patyen ni Renz gapot ebidensya ken gapot ti kaadan ton ti anak da. Nagsao ti asawa ket kinunana. Mildred, Renz, mapeng naramid mo ti kastoy. Saan ka nga nagsalita ta edit? Ket ita, mamati akon ka nagiti dandahan kanyak ni Aida kontra ken ka. Renz, numanin ko na kanyak ni Aida, nga pagsawsawom ka niti dakas, kani pangpangtam. Huwag ti mabaling ko, Renz, no awalan ti pa nagtalik mo kanyak. Siguro, na ikaring aging galaengan dito iti relasyon ta kasagasawa. Kat no dumteng tuman ti panawen nga mamuam ti kinapudno kat sapulan nak. Di mo ton laglagi dawen nga sana kun sanak ton nga masapulan pa eh. Kinunak manong naming saanan nga si Mongbat ti asawa. Kut-kuti maklatan dagiti luwag. Kat ore na sakit para kanyak ti pumanaw. Aramidag tawang meten nagsakan panagtalik kanya at ti asawa. Iso nga di, makaawit kami manipod ti ospital. Rinugyakon nga, pinenpen dagiti arwate. Kasalag kupit ti barokong kumanong nemi, bayat kadengdengek, tinaragsak ng panagsarsarita ni Aida iti asawa.
Amok nga dakarbengak. Tasyak nga rod tilagal nga asawa. Kandwa kami. Tinagtinulong nga nang ipundari ti pagtaingan mi. Ngam siya akong tagbabusoy manong na imi. Umadayo aklayangan tabarbareng no naragsakton ti asawa itisidong ni Aida. Kad napuot aklayangan nga iturturong na kunda kiti sakak arimwari ti balay mi. Adago ni ti gate idi tanagsarimad kat tinalyaw ko laeng ti maudi agundaw ti balay nga naipundar mi ti asawa. Ay ka unay Renz. Ngam kaputasan kamit kumaipayan ti anak. Nagsakripisyo akong ngumadayo. I love you. Goodbye, Renz. Intan tanamitim ko manong name kat intuloy kong timadang. Ngami dito lumugan ak kumani tricycle nagpukaw ti asawak. Mildred! Mildred! Timalyawak. Saan ka nga pumanaw? Mildred, saan ka pumanaw? Pangaasim. Pangaasim? Nagpagpakasit asawa? Nagdardarasan ni Renz kay maiti ayan ko. Inarakop na ti asawa. Abay narakopan na. Pangaasim. Saan na kapanawan? Saan ko may pahay? Dagiti may pahay ni Aida kang ka. Imayatin ka unay-unay, Mildred. Saan na kapanawan? Ayatin ka unay-unay. Abay kas lang. Kalat ka nagbaliw. Tibag ngandeng mo. Naduktala ko unti kinapod no. Amo ko noon niya, tibot-pud no nga napasamak. Nandiyan kahit mo sa Renz. Nalagip ko. Ang dagahim nalimad nga inpang ko nga CCTV itinadumod mga sulit ti balay. Sumagmanungal daw tinapalabas. Anya? Nangalam tinggatang mukit nagina. Sa naduma-duma ko ng deado. CCTV? When? Nangikabilak ti CCTV, takait ko nga amuan na pudpudno di kiti dandanong kanyak ni Aida. Apang perperdi na ken ka. Ha? Kat nabuyak no kasano, nga sursuron na ka, itinal daw. Kahit mo sawan, nabayagan nga CCTV. Ngayon, kabit mo, italayang i-review noon niya ti pasamak. Apay nga hangin daw nga review mo. Hasanggan ka sumusumbat. Basta dengan na. Nabuyak no kasano nga susurong no nakangin daw, no kasano nga ibusan na ti pasensyam tapno agpungtot ka. Nabuyak no kasano nga sililimad nga inpan ni Aida ti agas apagparagreg iti mismo nga inumen na. Nabuyak pa no kasano nga napan iti silad ta kat impisok na tinakabotelya nga agas iti shoulder bag mo. Ano? Nabayagay man nga ta CCTV ngayong pakat mo. Ngayong apay nga talaga re-review. Hindi ko mapayalagda mo. Adadan nga dyan ko nagawidan tinagsangit manong nemi. Wen, kat ko nakiti asawa. Ay, ten ka unay-unay, Renz. Ay, ten ka unay-unay. Karagyaman no pa'y nabayag gaya man nga da CCTV. Nagyamanak. Tanaduktalam mo't lang ti amin. Ti kinapod no. Diyakin bagaro pa kasi dyan ti kinadakis. Tinararabit kang kanayada. Pagawanan na kuma, Mildred. Pakawanan na no yung sangpet kuman, ti karasain, iti mismo nga pagtaingan ta. Si papakawanak
akanawin kang ka, Renz. Og sagana kanyak, deje nga ita. Ag sagana. Ha? Ag sagana kanyak, deje nga ita ko nang ag sagana. Ano ti kahit mo sa Renz? Paglulumpaik, nagitingipin natin mismo nga karabukob na. Ha? Porsyem nagitingipin na. Sana pala tilmunan. Saan, Renz? Sa mora bidin deta keng kuwan. Laglagi pa yung putot mo ti sikog na. Ang mga no dapay dakas ng pagteng ti maladaga no dangram ni Aida. Imangas iti naunag ti asawak manong Nemi. Gusto kami, Tred. Pagtalawag latang arudan de nga babae. Ikasanong arudan ti sikog na. Saan nga si mong batpay ti asawak manong Nemi simbre kaniti uneg ti balay ket amok nga napanen iti ayan ni Aida. Iso nga si Moro takmet tamangan no saan nang makontrol ti emosyon. Aida! 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 Rumor kay ti silid mo. Tagsarita tayo tinalapat. Rimuar ni Aida manong Nemi. Taapay, Renz. Apay nga makapumpungtot kan sa amin. Makapungtot kan samit. Talaga makapungtotak! Irubot mo hindi kiti kawis mo ket pumanong kan iti dito nga malay. Ha? To apay mi. Awan ti apay. Amok nga mum ti makikipo. Ngayon, Renz, kasanon ti anak ta? Saan ka din nga kahit mo nga pumanaw kan kuna? Saan ka nang nagsaupay? Anya? Di ka man danagan. Taited ko ti sustento kata kayo nga gina. Nalawag? Manong Nemi tinalyaw nak a kinusilapan ni Aida. Imise makmet ati sarkastik. Kas palang suron ko ken ko anak et kunak. Oh. Anya pala ito orayem, Aida? Nalawag nga nang ngibutin mo ti asawa. Panaw. Get out. Panaw. Agbabawi ka ito ito yung naramid mo, Renz. Ana? Agbabawi ka ito yung naramid mo. Agbabawi ka ito. Kat si kamat lupes nga babae. Inutil nga babae. Ni kaanuman kat sampo yung maipayan ti anak ni Renz. Agsipod ta. Pagisbuan laeng ti usar taba magbagim. Pumanaw kang kunakit. Pumanaw kan! Di mo orayin nga uludin ka pailain nga iruar si Kaida. Pumanaw ka. Uwen! Pumanaw akon! Manong Nemi gundaway kunti agibalas iti panang susurong kanyak. Dahito nga babae. Iso nga. Kasto yung tinaramit ko, manong. Pumanaw kang aminin. Katsamon nga pilitan pa iti pakudkod. Ha? Pumanaw ka. Katsamon nga pilitan pa nga pakudkod deta nabudo. Ilagid-lagid mong tulatan iti pader. Pumanaw ka. Manong Nemi nagburagsot ni Aida. Ket kinayumkumnan di kiti kawas na abulon ng tipi manaw. Nalpasan, manong. Naukasanin, tinanglangib, natangatan. Awanan ti problema. Naging narakop kami iti asawak, ket mariktak na nalaus nga panagbabawawi na anang pasangbay iti dayjay nga Aida. Ket sipod ment idin, manong Nemi nagsingsing peden ti asawak, kan saan nan isidsidir kanyak, ti pagkapuyak, nga saan nga makaanak. Itidad na latamet ni Renz, ti sustento ni Aida ken ti sikog na. Kan napalabas ti nasurok nga makabulan, di madamag bilahengen anaming pinsanen nga naarisan ni Aida. Wen, amo na ngamin at ilaing anak na, ti kalkali kaguban ni Renz ken kuana. Isu nga pinaybayan nan ti sikog na. Piman pa yung ubing, saan nga na itulok nga nagbihag. Kahit gapoy, tibain na, nag-resign pa yan, itrabaho na, tapno maliklikan. Maliklikan na ni Renz.
Nagtultuloy ang tinaurnos, kanatal na nga relasyon mi ti asawak. Itilikodan nga awan kami pay, uno awan kami apulos. Saan kami apulos nga maddaan iti anak. Kaya na minsan, kinunakanyak ti asawak. Mildred, ano nga tanong, umampun tayo ti agbalin nga anak ta. Tapno, adan tumidlang mangistimar ka tayo ito no, lumakay kan bumad kan. Ito nagsalugan ti pigsatan. Kan tapno, adan tumidlang nga, tawid ka dagiti sa nikwata. Kahit mga sawan rents, umanugot ka matlayang umampunta, o rin sa mo nga, similya, tiyobing, wen. Ang, asino tampunan ta, nukas pagarikan. Kasaritak pa dya kasinsin ko, kanti ibag ko. Kat nagpagpakasihag, nga ampunan ta, ti maladaga, apaman nga may pasangay, ti ipag ta. Uno ipag ko, ti sikog na. Kahit mo sawan, ada ipag mo nga, masikog. Kahit, kinasaritak, agkad kadida mo. Ngamin lawlawag ko, kaning karik na sumayato, na siyato tagur oreng masakbayan ti ubing. No, ada isuna kadata, iti pudarta. Apay, mano ka din ti anak, ti kasinsin mo? May kalimanton ti sikog ti ipag ko. May kalima, basit pa ilang ha? Kita inam amiris dama, siguro kita inam amiris dating baghag. Kita nasyat, maawadan dat sumayat ti masakbayan ti ubing no adda kadatang. Iso nga, imanugot da. Kasanon diwig to di ubing. Na? Kasanon no bulding di ubing. Kasanon no pilay, uno may mesat sakala. Uno may mesat ima na. Kasanon no may mesat agot. May mesat abot agong na. Nagpagpagkatawa ka. Awan, kas pagalikan lang ko na. Ang tamet. Nagsayatan no kas tarens. Karik-karik pa kadikiti. Ingkarik pa kadikiti agasawa. At tulungan ta ida. Namang paadal kadikiti upat ng basit pa yung anak da. Nagsayatan no kas ta. Kaya ta? Kaya ta. Manong nemi napasamak nga rod ti kasta, ta idi na ipasngayan, agpasngayan ti ipag ni Renz. Wen manong nemi, kinitak ti maladaga. Renz, apay, kitam ti maladaga na eh. Apay, kompleto mat lang, bilbilang nga rod no, manong saka na, dua. Ma, dua mat ti ima na. Duat mata na. Cute. Wow. Ay, bilang man naman o tramay, di imakin saka na. I mean, perfect. Awang kurang na. Insaga namin nga nasikaso nga dagos ti adoption na documents ti manadaga manon name. Cute na cute. May isa nga babae ti maumanong. Pinanaganan mi daytoy iti Laika. Siyempre, si Laika siyak ti inana ni Renz ti amana. Kat ni Laika manong name iti nagbaling nga sentro ti biyag mi iti asawak. Tanaripato, kan pinadakkel mi anay bag, kadi di amunan ti agsao kan nagbalikas. Nagmoyot na din ken ti awag na kada kami. Papa, Mama, manong nemi saan man nga nagtawad kada kami ni Laika, nga nagbalin kami nga nadungo, anaganak ken kuana. Wen, tisapsapulen mi idi, nga pagkurangan mi iti asawag, at damit layangan, nga saan nga nagtawad kini Aida. Tahang nga naikarinay diyan nga maladaga manong gabuta, natay nga ron. Ngin ni Laika manong nemi, wen, iso ti dimteng nga nang puno, iti pagkurkurangan. Kadidi agdama manong nemi agtawanin ni Laika iti walo, ket amin nga tarigagayan na kawesman, taraon, wano, gadget, ket ipaay mi. Ngem oren no, spoiled kada kami ti anak mi. Nasingpet ka na dayo lata nga ubing. Tirag o ken ragsak, nasagsagrapen mi ita,
kat sumapakan de dinagbalin, abangungot mi iti nagpalabas. Ohen, iso nga pudno tay pagsasao at ibiyag kat kaslapilid wano ligay, nga pulpulikos. Nagsagsagaba ka manita ita, nagsagsagaba ka manita, agsagarap kang tumitlahan, itiragsak, iti masangwanan. Manong nemi na itong nga ron ti pagkasalita, kadito ako nagubden di amin, kat pacheck nga damit na ibating nga adal, anapidot nga agserbi nga pakagunggunaan. Ta amin na pasamak, kanadda dito'y lubong, at nakalimbang nga pakasalitaan, kat amin na pakasalitaan, tunggal pakasalitaan, at damat maadaw nga adal na pagsalimilan. Alakastan, nagyaman na kiti anos mo nga nang ibasa, direkto pakasalitaan, God bless and more power to your beautiful program. To'y makautang nga pagayam mo, Mildred. Babayan ti panang isurat ni El Amor Verdadero. Iti Pure Gold Express, Lawag City. Thank you king ka, Mildred. Iti panang isalaysay mo kini El Amor Verdadero. Dati pagkasalitam. Thank you ka na giti aming nga viewers nag-comment. Thank you ka na kay aming nga sangapada. Kat pag-aanan nyo ti pagkasalitaan ni Mildred. Panubok, wano panu sa kadi. Dagiti saan nga makapakadaan nga dumuprak nga lawig ti biyag. Padaanan nyo. Babayan ti panang isurat ni El Amor Verdadero. Ni Milagros Ruiz Padilla, nice story. Liber Asuncion, nice story and happy ending. Kastamat lang ka ni Pres Lia. Yan, nakasaysaya at talaga ni Apo Diyos sender ko na natoy. Ni Mary Flor Passion Estabilio, nag-thumbs up. Ni Wilson Gaviran, ko na natoy, katugangan nga babae. Awan nagpeso apay awan tiksena ni katugang. Nalipatan ni El Amor. Nagpindas ko mga may balabalaet. Manipuli di adda balaydang at di mat bimal ay ko. Hanga bimal balaeten. Yeah, El Amor. Napanan, kumusta ni katugangan nan? Di mo dinakdakamaten. Katugangan nga babae anay ti pamilya. Kuna ni Wilson Gaviran. Martir ka sender, you are living with the devil with a devil. At least, kung ano the truth revealed through CCTV, reconciliation and the marriage saved. Adoption is the best solution. Kada kiti awanan ti anak. Manaksid no. Ratak, dapay na yun na. Di ko ba't makita dyan na yun na. Seymour, kung nakit madimat. Madi. Okay, thank you, Wilson. Katugangan nga babae, anay, ti pamilya ko na martir ka, sender, nagbaling ka martir. You're living with a devil. Devil ko na insangpat ni lakay mo, ni Aida. Yung bagtada CCTV. Nga naka-duktal ti kinapod, no? Kaya, kaya na di pa nangadap. Isot na pa, solusyon na talaga ti awan ng anak. And then ang talan, nice story and happy ending. Levi Batangan, Nistulong Batangan, nice story and happy ending. Perlita, Aglipa Manchas, sa pulin met ni Perlita, di katugangan. Ibaga kumamot ka dyan, nagbalbali kumamot, di ba? Nice story, happy ending. Catherine Calvin Gaspar, nice story. Merly Pambit Balesteros, nice story. Florabel Agustin Ranquillo, Errol de Vera Santiago, Josie Barcena, great story and nice ending. Nena Kakal, very nice story. Remy Litualia, Shirley Marcos Besas, nice story. Anita Ancheta, nice story, happy ending. Samatan ni Net, Sumbad Kawas, Tabuan, happy ending, nice story. Elmer Acosta, nice story. Delia Relioca Duduaco, happy ending. Shalin Agbayani, nice story. Sadang ni Chupilo Kabuyadaw, you have the 3 aces sender. God bless. Happy nga 3 lang. Gemma Cabe, nice story. Kinji Wong, nice story. Milagros Ruiz Padilla, nice story. Jo Kim, Nora Barares, nice story. Gemma Cabitin Castillo, ni Alon Villaruel, nice story. Evangeline Perico, Meli Gabuya Laporga, nice story. Samatan ka ni Hobita Asto, ni Yasita Delia Mateo Garcia, nice story. Lilibet Aliado Natividad, nice story. Abi Agno Doronio, Recipe di biyag ko na Recipe
Kuno rekado ti biyag ti duwa nga kasawa sender ko na. Ano yan? Receipt. Thank you. Juicy Barcena, protect your lovely family from any harm, Mildred. Stamatan ka ni Francis Matias, nice story. Ni Marlo Lizardo Villagas, okay, nice story ko na ito. Ni Virginia Tomas, nice story. Ni Anne Murray Agonoy, bye-bye. Okay, thank you Anne Murray. Ni Remy Litualia, Fernando Bareng, nakurang nga istorya, but somehow will nice story and happy ending. Nakurang. Dasap-sapulan na ko nakita. Kasi di pa kasalitaan nga may sagat sapsapulan na di first love. Nanat na pasamak na. Di ba? Si Baron nagsulat. Ayan. Okay. Anat napaspasamak di katugangan lang kami na. Napinas ko mga bumalit. Di problema doon. Ang kasawa kat si bimaet. At ito mga dinmagsen di istorya. Emma Lantiwen, Hubita Asto, Stamatan ka ni Florencia Asio, Madam Batagabilia, Mary Flor Passion Stabilio, nice story. Lai Miguel Constantino, Stamatan ka ni Abi Agno Doronio, yakan ano sender, at ito itad na, itad ni Lord, nga liwliwa. Ano na ito. Kapag may kadagdi amin nga nag-comment, nagbuya, thank you very much kada kay amin, ni Mary Anna Pacondudang, nice story, happy ending. Adamit lang bunga ti adu nga sakripisyum adu nga sakripisyum jay katugangam ngay kunana sa pulan ti katugangam. Jolie Eugenio, nice story. Heaven Madrigal, thank you so much kunana. Meron pa kondudang agbababay. Lilibet Tino Kabugon, maraming salamat po. Nena Kagal, bye-bye na. Okay? Kadagidi amin nga nag-comment, nagbuya, amin kayon nga supporters iti Termas Studio, ti dirmanong naming nga fanpage. Kadagiti talo nga programa, dirmanong naming tibigat, kumusta kayo din akasin iti malem, gan Uncle Mission All Right, iti Rabi, maraming salamat po.